sasa tunaingia mbele ya kamandi. Troisième mbele ku production ya samaki. Bako wanakimbia. Wale wana rapidite juu wafike Ichikavu. Wameshaona suspect juu ya moteur. Haiko lui. Mutungoe. Hakuna shida. Siogope, hakuna kitu. Hakuna shida. Hakuna moteur. Hata watabia wanakipa pale motor. Halo. Hakuna probleme. Hakuna kitu. Ai baba wewe. Wacha kutuchokesha, hatuna masoda. Hatuna masoda. Parego walishakimbilia huku mama pori biko napiga watu huko wa zero huko. Mnanifurahisha kweli. Kule nje Afrika du Sud. Sasa mbizi ale siku wale kulo. Sasa bana mko nashoresha tu dinge tu isipasuliwe. Ono kurose na wengine wacha vizuri. Wengine wale wameingilia pale. Hapana. Mage mosha to simba mosha ta. Simba mo. Kaza ndio Afrika du Sud pekee wangu. Tukiwarudisha kule nyuma hivi. Magumu yetu sie wengine kwanza tuko ba huku. Sie wote tulitokea kule Maruchuru kimbia. Sasa mwaya kuvivre huku ilifo tufanye vitu sawa vile juu tuishi. Maana kivita nje naacha mnakuwa. Kule fronjo naacha kabisa. Sasa sikisikia usalama kule deja tayari. Mnaenda mnaviacha. Unakalikuta vivre huku haya. Na mlikimbia mliwaza ni watu gani kubote? Juu walikuwa basha tueforme huku njia ke karandi meshukia nini chanika banakosa kama ni watu. Huko hatulipake respect. Watu mara yake fika tu na kumutia dinju. Mara yeye alifika hapa certain jour. Ase tukwe na repa arrange dinge $5 kule. Hii njoo macho kidogo kidogo, pesa yenyewe tunakataza bahari. Njoo hii. Pesa tunapeshaka ile tu yenyewe natusumbua hapa sana na watu mapesha ilifika. Wakati pesa ilifika zinakuwa mingi. Kwa msazi zinaacha samaki inakuwa kidogo. Inakuwa kidogo sana. Ndio maana haiishi. Lakini kama familia wanafanya mwaya yote ya kuacha pesa isite iishe, iko anekile dewe mara moja inaishi. Tuko inakuwa mchele na mihogo. Ndio kilimo niko hapa. Sababu hizo naona mihogo hapa hivi. Na mchele iko kule quelque part da quelques kilomètres. Hapa chini ndio tofauti mzima njia ya mihogo. Mbele wakati park ilikuwa, ijapokuwa itakuwa tena, haikufanya kitu fulani kusudi population nayo ione gisi vraiment ba autochtone waone gisi ilibasaidia. Na mama tulikuwa tunapenda masomo, ituletee masomo, kumsa ituletee na fasi ya kupata makazi. Kumsa wakati nyinyi hatuna kazi, tutakuwa obligé tulime tu. Maisha yenyewe tuko ndani na zoroti. Tunakosewa hata tuko na maisha inakuwa ya kuhangaika. Ndio maana tuko na jikaza tulime, wengine tunaloba vinakosekana na busa huku. Lakini mtu akatalake msaada kama mnaweza tusaidia, mnatutumia masomo. Watoto wanasoma. Tunapata moyo ya kuishi. Ongela cha kuhiongola dina wewe. Huko wewe ongola huko. Mara hii lenga ni kidogo. Ila yote Kidogo. Basi mvula hainyeshi. Sasa parke ukaona na ni terme moja hivi ya kusema provisoire. Sasa leo watu wameongezeka. Sasa moja kulima ile provisoire yao tena inakuwa tena mapambano. Kitu nasema alors banasema ni kungo yaka tu. Fikiria kama bao ndio walikuwa kutuchunga, ila tunaona sasa walikuwa kutuchunga.